Imana yagushiriyeho amezi yo kubaho kwawe. Imana yagushiriyeho imyaka yo kubaho kwawe. Imana yagushiriyeho urugabano udashobora kurenga. Imana ikigufite mu kiganza cyayo. Nta buryo urupfu rwawe rushobora kwihuta. Nitwa Bishop Mutunzi Filemon, umuyobozi w'itorero rya Covenant Church Kasarani. Anga turi niyo nkorera. Nkaba ngira ngo mbagezeho ubutumwa muri iki gihe turimo kigoye. Kigite cy'icyorezo cyateye isi yose cya coronavirus COVID-19. Icyorezo ni iki? Icyorezo ni ikintu kiza gitunguye isi. Isi itaciteguye. Ubundi kenshi wisomye mu byanditswe ugenda usanga citwa mugiga. Mugiga ubwayo ni nk'indwara, ariko kiba ari ikintu kije kititeguwe. N'icyorezo ubwacu ni ikintu kiba kije kititeguwe. Hariho nk'ibyorezo byagiye bibaho, tuvuze sida, cyago cyateye isi n'icyorezo. Tuvuze Ebola n'icyorezo. Hari n'ibindi byorezo mu banyabwenge baduhamiriza byagiye bibaho mu bihe bitandukanye. Ariko muri ibi bihe turimo z'uyu mwaka w'ibihumbi 2020, isi yose yatewe n'icyorezo cyitwa coronavirus. Ubutumwa ngira ngo natanga ku banumva bose, abakristo b'itorero rya Covenant, abandi bose bazatwumva kuri iyi TV, ndagira ngo mbahumurize mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga mu gitabo cya Yobu. Mbere umutwe w'ijambo ndababwira ngo ntutinye. Tutinye ni ijambo rivugwa n'Imana yonyine. Tutinye ni ijambo rivugwa na Yesu, kandi rivugwa inshuro nyinshi. Yesu nk'uwari uzi nyir'ibihe, Yesu nk'ugenga ibihe, Yesu nk'uwari uzi uburyo ibihe bizagenda bitsimburana, avugira ijambo ngo ntutinye inshuro 336 cyangwa inshuro 335, kuko imyaka igenda inyurana. Uko bukeye bwose, buri munsi wose, Yesu arakubwira aho uri ngo ntutinye. Kandi mu gihe yabanjira ijambo ngo ntutinye, yarazi ko ibyorezo nk'ibi bizaba biriho, kandi yarazi no muri uyu mwaka ko bizabaho. Umwanditsi umwe w'umunyabwenge ngo ni Kenneth Hagin yaravuze ngo ubwoba ngo nukugururira Satani, ariko aravuga ngo ubutwari no gukinga imirimo yose, no gukinga inzugi zose za Satani ashobora kwinjirira. Ubisomye mu gitabo cya Yobu 14:5, haravuga ngo ubwo iminsi ye yategetswe, umubare w'amezi ye ugategekwa nawe, kandi
ukamushiriraho urugabane utabasha kurenga. Imana irema umuntu izimutegekera amezi yose azamara ku isi, izimutegekera imyaka yose azamara ku isi, kandi izimushiriraho urugabane rwe atabasha kurenga. Bivuga ngo urugabane rwashizweho n'Imana nta cyatuma ururenga igihe cy'Imana Imana yategetse kitaragera. Koko coronavirus irahari, mbabwira ngo ntimutinye, ntibivuga ngo ndashaka gupingana n'ibyo ubutegetsi buvuga. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ubutegetsi bwose buva ku Mana, kandi abategetsi bashiriweho kuturinda. Amabwiriza n'amategeko bashiraho tuyubahirize. Iyo ni intambwe imwe iduhesha mu buryo bwo kurindwa, kandi biri mu nshingano zabo. Icya kabiri, tutibewije ko turindwa n'Imana, nabo ubwabo Imana nibarinda. Kuko muri iki gihe ni icyorezo kidafitiye igisubizo, ariko icyo dushobora kumenya nuko Imana ikurema yagushiriyeho amezi uzamara ku isi, igushiriraho iminsi uzarama ku isi, igushiriraho imyaka uzarama ku isi, kandi ishiraho urugabano utabasha kurenga. Bivuga ngo rutaragera ndacarukuvutsa, nguko n'itegeko ryashizweho n'Imana. Iki cyago rero kiratwereka iki? Iki cyago kiratwereka ko ari bimwe mu bimenyetso byavuzwe n'Umwami Yesu. Yesu yaravuze mu butumwa bwiza bwa Matayo 24, aravuga ngo indwara z'ibyorezo zizagwira ku isi, aravuga ngo intambara zizagwira ku isi, ishanga rizatera irindi, muzumva amakuru y'impuha n'amakuru y'intambara. Aravuga ngo ariko ibyo byose bizaba bidasobanura kuza k'Umwami, ariko bizaba ari ibimenyetso. Kuramukwa kw'ibihe bizaba ari ibimenyetso. Muri ibyo bimenyetso rero ubirebye, Yesu ntaco na kimwe atatubwiye, yabivugiye mu ijambo rye. Matayo 24 n'umurongo wa 6 yaravuze ngo muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara, ngo mwirinde ntimuhagarike imitima, kandi aravuga ngo ibyo ntibizabura kuba. Ubu turabyumva amakuru y'intambara, amakuru y'impuha z'intambara, akagwira akaba menshi, ariko aravuga ngo Umwami Yesu azaba ataraza. Arongera aravuga ngo nimwumva intambara, ngo n'imidugara rikagwira ku isi, irahari. Aravuga ngo ibyo ngibyo nabyo bizaba ari ibimenyetso. Matayo 21 n'umurongo w'9 aravuga ngo ariko Yesu azaba ataraza. Arongera aravuga ngo muzangwa n'abantu, abantu bazabanga ku isi, itorero rizangwa, itorero rizaba mu kaga, itorero rizahura n'ibibazo. Aravuga ngo ariko ibyo bizaba ari ibimenyetso byerekana kuza kwa Yesu. Aravuga ngo ubutumwa bwiza buzakwira isi yose. Nubwo bimeze bityo bavandimwe, benshi ko baribaza mu ngo bakavuga ngo se ubutumwa burahagaze. Oya, ubutumwa ntibuhagaze. Imana yadushiriyeho inzira ubutumwa bugomba gukwirakwizwa. Ubutumwa buzavugwa n'amaradiyo, ubutumwa buzavugwa n'amateleviziyo, ubutumwa buzavugwa ku binyamakuru, ubutumwa buzavugwa ku mbuga nkoranyambaga. Abazabwumvira bose bashobora gukirizwa aho bari. Muri ibi bihe turimo, kandi dutegereje amategeko nanone azatangwa n'abayobozi b'ibihugu iki kibazo kimaze gucogora.
icyo twizera, turizera Imana nyiribihe, Imana ishobora byose, Imana itegeka byose, Imana igenga ibihe. Umwanditsi yaravuze ngo kuko ari Imana igenga ibihe, ngo habe n'imitima y'abami muri Zaburi ngo iyobora nka kurya kuyobora amazi mu migende yayo. Bivuga ngo iyobora igihe n'ubu ifite imbaraga zo gutegeka. Rero ntimutinye ngo mukuke umutima, ntimutinye ngo mwibwire ko ari ryo herezo ry'ibihe, ntimutinye ngo mwibwire ko mutakiriho. Gutinya ni intwaro ya Satani. Hari indwara nyinshi zizanwa n'ubwoba, gutinya. Abantu bumva coronavirus ukuntu yarimbuye, yamaze abantu ibihumbi byinshi ku isi, yitsamura kwitsemura nibisanzwe, akibwira ko iherezo rye rirangiye. Yakorora birasanzwe, akibwira ko iherezo rye rirangiye. Yumva umubiri urarushe nk'ibimenyetso baduha, akibwira ko iherezo rye rirangiye. Ariko reka mbabwire ngo nubwo wumva ibyo byose, umenye ngo Imana yagushiriyeho amezi yo kubaho kwawe, Imana yagushiriyeho imyaka yo kubaho kwawe, Imana yagushiriyeho urugabano udashobora kurenga, Imana ikigufite mu kiganza cyayo. Nta buryo urupfu rwawe rushobora kwihuta, kandi gupfa kurazwi na Yesu ubwiwe, arabizi, yabitwemereye ko tuzapfa. Mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana yaravuze ngo bana bato muri ab'Imana, kandi babandi mwarabanesheje, ngo kuko uri muri mwe ari uturi mu bisi. Aravuga ngo abo ni ab'isi, ngo nicyo gituma bavuga batyo iby'isi, ngo ab'isi bakabumvira. Aravuga ngo ariko twebweho turi ab'Imana, ngo uzi Imana aratwumvira. Arongera mu masengesho yaza kukurwa ku isi, yarasenze aravuga ngo Mana ubarindire hano mu isi, ngo barinde umwanzi na wa mubi, ngo kugeza ubwo umunsi wawe uzagera. Yadusengeye azi ko ibi byago byose bizaba biriho mu bihe bisa n'ibi. Yadusengeye azi ko uyu mwanya mubi ukomeye uzaba uriho. Bavandimwe ba Kristu, mureke gukuka umutima, muhumurikaho muri hose, mukomerere mu mwami, kandi mwitegure mwitunganye. Yesu Imana yacu icize ivuga, yaravuze ngo ntimutinye uwica umubiri, ngo ariko mutinye uwica ubugingo. Nubwo turaba ababyeyi bacu tukiri muri ubu bugingo, ariko turi mu bundi bugingo bw'ubumana tutarebesha amaso, tumaze gupfa turi ab'Imana. Bivuga ngo ibihe byose turi ab'Imana. Mbabwiye ko mugiye gupfa, ahubwo mbabwiye ngo muhumure, aho muri hose murinzwe n'Imana. Kuba yarabashiriye iminsi yo kubaho, ibashiriraho amezi yo kubaho, ibashiriraho imyaka yo kubaho, ibashiriraho urugabano mutabasha kurenga, nta wabasha kurukuvutsa. Iryo jambo aho uri rigukomeze, iryo jambo riguhumurize, iryo jambo riguhe kwizera, ureke gukuka umutima, kugira ngo uticwa n'izindi ndwara zizanwa no gutinya, nka za pressure, nka benshi barwaye za diabete n'abandi barwaye za pressure, niyitsamura kuka umutima, niyicwa tishwe na corona. Ariko humura, umenye ngo Yesu kurinze, isaha yawe arayifite, n'igihe cyawe aragifite. Imana ibahe umugisha mwese kubumva ubutumwa, kandi muhumurike. Amen.